paralak kumno pialong. Te menta kasngi nganle ka reaction video kabalarway da ikong Jesse Lindo. Jesse Lindo de way artis ibala benar kenama ka kerteng jungi kala poi clear lom po rikasi jetia what adu international level ru maila poi tem ngala pan permission ya dai Jesse ngong kongkong Jesse ngalong na em ban bangan le reaction video yang nika jingroi ba phimut ban release tiong yes please do that Kuleshbon ikong Jesse bala ailat yang bangan le reaction video ya ka jingroi ka jong i ta chal ngnya react na ka kerteng jong jingroi menta lashai lasiski bala produce dai ba bandit mah ba bandiru dai brew patbet ba mah ban produce ki beat ki ba hit ban sta kita ki da note ki wakta kita ki doktor ban bau brew ula ban comment ula ban shot tang lang ba ka beat jing ba bandit hado bata ta chon ngin pej ka beat ka ba kum noi produce Jesse Lindo menta lasha lasisngi direct ina ikong Jesse mah produce bandit wala up dai kiba anodas itenat kesenang ada ngambakla kani kesenang kadan syaboi kadan syaboi rebang ada ngambakla sa comment down below mah kani kesenang kadan syai skun kong Jesse mah ladang ngambak lah gitu gikan teh arun ngalayu iteng nomor balada pipet history po Instagram jengkong Jesse Lindo tu video ya kajing le komedi gitu ki samla arun mah kiba komik kiba long kumno kiba long komedi ba mah tes ngutenat ban yo gitu apa music video jengkong Jesse Ibak nik amunik Ibak nik teh bahasa mah tes tenat ban ibak nik mah dan dan aga music video jengkong Jesse mah tenat ibak nik ro tibet teh ban roy ya pi kane kadai kajing nari magasi what live today what's no see darling lek sebelah gini arngut mah iba amnik mah marbalai ibanik ilong bahan som ba mah tikini arngut ki lek sebelah apa ta smart balik mah hatuki por bala usla ruwan somper you know that I'll be there mentala shy bala sisi uter uslap ruwat somper you know I will be there for you mentala shy bala sisi wow ki lyrics teh batbit si shy good lyrics kong Jesse mentala shy bala sisi usla ruwan somper you know that I'll be there mentala shy bala sisi mentala shy bala sisi kecing skun gini argot mah tip top ani kasur jengkong Jesse ta batbit sisa kane kadai tang kasur jongpi tapi kane kadai tang kasur jongpi ani kasur jengkong Jesse ta top notch melung perta kane kadai gajing kular jong
Bak bandir idan lang mah ne. Ada mod isu produce tanggapit andre iak lang mah. Ai imat ilek semblai ni gentero. Isu lek ni. Ai good job. Ai kia bro. Itu ardeliu emoji mah, way emoji dok not, but way di emoji ba pre mah, te ngam tip, kini emoji kin asai, kin ayai ba bandit ne, yai ba nick ne, ngam tip mah kin sai pet. Wow, that's an insult. Ai syukurkan. Ai ba ni bahan som dah emoji ba priet. Ai. Malaya bandit emoji dah not. Maksudnya iyo emoji dah not. Hidup senang sedang. Wow. Sendai ba play ba nik bah. Ai syuk. Pede tu emoji pre. Wow. Lapel. Bani layak dah kau wei. Ya. Ya emoji pre tu. Bani layak dah kau wei. Kerak. Wow. Wow. Ke video kalong simple bama nado kazaka baki shoot kilong hakaju be kazaka ta but ke costume ru ke belong lokal ke belong top notch pa karkom credit story nado ba otlang ba nik nado ba ai muji ba pri nado ban inyo tak wei pat kesemlar kalong hadu ka ending ru ke belong cute and funny te tanggung ta pai ba te internet em yang ni ga hudi thema jung ba boy guy mah te la rapis internet sa comment down below mah ngan I free ti go ro la rapi kwa te tanggung ta pai ba te ngai squat ban ai ngai squat ban keren ka way ka jing ai mesin ni mah ada lada pidon kano ka jing namar in life ni don baik kata gajing Henry what stop kan gajing take your problem as your inspiration sim kan ni gajing ai men sim opin yad clear jong dom yad syak tong jong gajing job te try opin plus toi gajing ai men sim jong te tangong ta kublai shibon but don't forget to like, share, and subscribe!